Amasapen tahin ko dam na ipiwa tarik som lali July lapa kumsang nila som nila khat short devotional sermon nei hom kitading aphat pa ipiwa hat chung nung papatin lopi na le choi an na ipiwe tunia ikehulim khom diu isei khom diu ingai tu khom diwin Vanah NaGou Khollun tihi anangai tu khom tin pansat na din Matthew bungup chang somni lakhat ama wang ngedle tui in asu mang thailo na guchan jong aphet wanga agu mang thailo na Vanah NaGou Khollun ije inem itile NaGou na achu na lungjong ding ahi pathenin athu ichung chewa Malsawm pi tahen tunia ihulim khom na diwin Bible chang te ni akona Vanah NaGou Khollun ti koi se ham ipakayu Jesu Christan mol chunga athuil na se ahi me pi ahung ki khom ho chu aven ahi le mol chunga athuil na em thu tam pi asayin o leiset thil leiset go zo se hi amajong ipakayu Jesu Christan jong pannabe hi ti chu amu chenuwa ama hinglam ahinju nuwa Vanah go lenta Vanah go akholuwa Vanah go anei diu cha de sa zo hi ji chun go quality ting le ipi hoilaya iti ikholoham ipi ki mangcha ham ti hi New International Version Bible Study to veleuhan icha acha bichang a keyword chu ai le heart lungchang ai in lungchang chu ipi ai lo le lungchang chu itabang ham the center of one's being including mind will and emotions kichi ilung chango he na ito jong le ki mangcha i movement zo se hin kho a he lung chang he ki mangcha he ya chu le sit go thil khol na le si na dinga pha chom cha hin kho man na ding le nop sa na dinga ilung chango iman cha wa hi chi lung changa chun mind ngai tu theina will thiliza kai ibol nom zo se bol zo jing theina will power to ting le emotion ki pazala ai lo le akap te kapi theina emotion thi so theina hi cho zo se chu lung changa a ume he je chun tu ni hin leisit thil ho amang the ailo leisit thil ho aphachum poi tina a he poi aphachu me hinla hiche amang thi ho hol na le amang thi ho dei cha na avet sa nan job card nei lo ji a ailo le ipiham ration card nei lo ji a ailo le thil ingai ta khat ga nei lo ji a ka a ai lo le khasit na ai lo le lunghan jing ham bol sanga pathenin lungchang ap pa chu man cha a chi lungchang a chun aji chu ipiham Pakaijin thil iza kai gel do theina le bol theina apv e chun tu ni hin lungchang ki ti hi ading dola iman cha theina divin pha chom cha ki til kho hi ti leise chunga galhat pen Alexander the Great ki ti pa veleu hen ama hi galhat a in vanoi leise atam zo gam tam zo anazo a hi ama akile tan galzuwa akile zo hin ipititam tile babulon gaman phahin khosipin ain thattan athi masangin aman anathutha nachu kathi nung teng kalong chu doctor ho lo thi mai thi mon pohen lang ka khut chu kofina konin hitin do sa uhen aje chu athum na in
chu ting le nei la go ka khol do jouse sana hian dang ka hi jong le lam dunga ai lo le lam pam dunga the u hen ti chu ama na thu tha na hi aje chu kain kho hu do din lo them ai them cho ka ngai chan hin la ama ho khat chan kain khu hu do thei ta pu je chun ka kofin ka thilung pu hen abana pathenin bo hin kho kiti hi ahu do thei a hi ti pa cha aman a sei do no ma he abanin nei la go ka khol zo se ka hin kho ei pe pa pakai pathin ko ma ka po do thei ding ai poi je chun lam dunga thevin phawin tin a sein a hi je chun nei la go zo se po do thei lo ka lei che hin kho hi sago ki wa hung peng ka hin sago ki wa ka kile kiding a hitai ti vet sa nan ka khut hi Kofina ko na koi do diu hi za do na koi do diu hi tin na sein ai tunin ngai tu hiti in ko hi ima ai poi ipi kholutin ipi lam do jong lew hen leisi na abiding tho hi leisi na abiding ho hi leisi na phachom cha ai lo le hitin seyuti leisi phachom cha ihin khowa ga nei ding gel na ilung chango imit thiu I bol thi nau I tha layo I man cha sangwan pathinin ai lo le pathin lenga ma ding ai lo le pathin anga go khol na dingin I tha hoi layo I khang hoi layo hi mang chau hi ti pa hi tu jing ka phat so devotional sermon na chom chai ki sei do pe no mu chu a hi zo bung kha chang som ni la khat na chun kasago ki wa hung ping do ka hin kasago ki wa ka ki le ki ding a hi thil pha pathina dinga thil pha bol pathina dinga go I khol diu hi iti go I khol diu ham again theite Kithopina jong chu thil pha bol a hi ai lo akap te ga kap yong thil pha bol a hi ai lo le anelo achalo khat ne la cha ga pi yong thil pha bol a hi hilla tu jing ka ki sei pe nom pen ta uchun ilung chang wa hi pathinin ade a hi alai lung lai ta ita salai lung lai ta wa lung chang ki te in iza kai a ume hi chun gel theina thiso theina thiliza kai bol theina he chi lung chang u chi man cha wa lei sit pha chom cha dinga go thil I khol bangwin he chi lung chang u chu mang chau tin pathen leng ga ma ding mang chau hiti thiso piu hiti akap te kap piu hiti again thi ha so ki thu piu hiti je chun a sei thelu a pau thelu te dingin sei thu se yu hitin ama ho chu pan piu hiti hichin na lung chang chu pathin lenga ma dingin mang cha chu ti le hichin na lung chang na man cha ting I man cha ting pathin anga go tam pi ki khol do diu a hi ama sa pen ta a I sei do no mu chu a hin ani chan na in hichin na lung chang mi dinga na man cha jong a phanai ama wang pathin Jesus Christa hu hing na kisan lo lai hi lew heti ilung chan mi dinga I so pi a ai lo a phachom lo dinga I so sangem le se na kahin khu hi ap o me hu hing na ton so hin kem lo ap2 o me ti pa hi gel do wa I so pi wa iti keman heti ton so hin kem lo sang lo wa kaum theding ham ti a thilunga pathin anga ke than do a taw na mana o I thane lai wa hi ama dinga ke pe do hi ai lo le ama dinga thil pha bol hi ama dinga kalsun hi gapo no hitin mundang gamdang a chiu hiti ti ai pu ai wang thil pha e bola pakai na I to ting le pakai leng gama kalsung hi ti pang ni su min lo diu he mi dang dinga e bol ho ang aphanai e ya din thi su tin e ya din jong
Hu hing na ichan lo wa hi le ichan theina din ha ta in pathin a ki pelu nutin pathin la gau thing ko vu ti ti ikitim nom nau hi hi chi chu Vanah NaGou Khollun tia jesun acp uchu hi Vanah go khol thei che dingin Pakai pathinin so devotional sermon ngai hajo si Malsawm tahen. Amen.